indirimbo yiswe Wicked Game ni ya Chris Isaac genetwa Kai Proctor. Indirimbo nkize kuri Kai Entertainment, ugakora subscribe, like, share na comment. Ikindi ukadufollowinga kuri YouTube, kuri TikTok yitwa Kai Proctor cyangwa kuri Menyesha Studio. Indirimbo ushaka muri comment nkayigwa muri video ikurikira. Isi yarire gusha, nta muntu n'umwe wari kuntabara uretse wowe. Biratangaje ibyo nifuza n'iby'abagunu b'ibigoryi bose bakora. Ntabwo nigeze ndota ko nari guhura n'umuntu umeze nkawe. Ntabwo nigeze na rimwe ndota ko nzabura umuntu umeze nkawe. Oya, ntabwo nzongera kujya mu rukundo. Oya, ntabwo nyishaka kongera gukunda. Nkundana nawe. Kumwe nawe. Iyi mikino y'ubugome ukina n'ubugamije hamwe nawe. Ni iyihe mikino y'ubugome ukina kugira ngo niyumve gutya ndi kwiyumva? Ni iyihe bintu ukorera bibi kugira ngo nkomeze murote? Ni iyihe mikino, ni ibihe bintu uvuga bibi kutari umeze gutya mbere? Ni ibihe bintu bibi nkora kugira ngo nkomeze murote? Kandi ikindi nakubwira, nshaka gukundana. Oya, nisubiyeho ndashaka kongera gukunda. Twongera tugakundana. Isi yariri gushya, nta wundi wari kuntabara uretse wowe. Biratangaje ibyo nifuza kubera ko ari nabyo bintu abantu b'ibigoryi bakora. Ntabwo nigeze na rimwe ntabwo narotaga ameze nkawe. Ntabwo nigeze ndota ko nari kuzabura umuntu umeze nkawe. Ariko nshaka gukunda nanone. Sinkubeshye, ndashaka kongera gukunda kandi nkakundana nawe. Yo, genetwa Kai Proctor. Nakundana nawe. Oya nje iyi si igiye kumenera umutima. Nta muntu n'umwe ukunda undi.